мен Умар. Ал эми мен өзүмдүн иштерим менен айтмакчы камерам жанып го. Салам достор, силер менен Умар. Бүгүнкү видеодо эмне кылат деп атсаңар, мен бүгүнкү видеодо мен саякат бул Умар саякат деп кетирсеңер. Короче, мен Майнкрафттан Роблоксқа саякат алдым. Мен мындай машина алган болуп элем. Оппа деп киргенде бунун ичинде жашасаң болот. Бул жерде мындай. Киресиң. Бияктарга отурасың, бул жерден айдайсың. Ушундай мен азыр. Биякта кастыр. Билим келбейт экен. Короче, шашлык пышырган ушул жерден жандырат. Мемлекет жогоруга чыкканда меники бул жагы эме компьютерге видео тарткан үчүн блогерлерге де ушундай болуш керек. Бул жерде жатакана ушундай боло турган болот эле. Ал бүгүн түн болуп атат. Бүгүн түнү айланабыз. Достор, тургула эле азыр. Бир настройканы оңдоп алайын эле. Достор, оңдоп алдым мынакей. Менде телефон турат. Азыр биягына жүгүрүп жүрөбүз. Азыр ушул машина менен сейилдебейбиз. Буну менен бир досумдун үйүнө барып бөлөк машинасын ала турган болобуз. Анткени досум сураган болот эле. Ами эмнеге бул колума калма алып кетти? Досум сураган болот эле, машинаңызды демалган кетип атты. Азыр баргандан кийин жандырам. Айтмакчы достор, менин досум бияка көчүп келген болчу. Азыр менакей азыр досум чыгып муну айдап кетет. Мен ага чейин ушул жерде тура турган болом. Үйгө кирип досум бөлөк жакта экен, азыр үйдө. Эч кимди эле экен. Ушул жерде күтүп турам деп ушул жерде отурдум. Достор, азыр досум келгенден кийин жандырам видеону. Достор, мен досумду көп мактайм. Алмаштырып турдук. Кеттик. Ошентип азыр машина өндүрүп турган жер бар экен. Азыр биз түндөсү эмне кылып жүрөсүң дегендер үчүн мен азыр ушул кафеге келген болот элем. Кафеге түндөсү дайыма келип турам. Чай ичкен досумдун машинасы менен. Бул жер жабык. Мен заказ берип койгом. Биз кетебиз, бирок деген алар. Ами. Жакпады, короче. Эле жерде сатылып калыптыр. Ушинтип коюп кете беришет экен да. Mayli hazır fil alıp ceyli, yani filimiz burger alıp ceyli. Ceyli aldık. Turalı. Ben çırağı şu yerde daima oturam. İçine oturup ötüp
силер менен сүйлө. Кичине отуруп алайынчы достор. Достор, мына отуруп чыктым. Машинага отурдум. Машинага отуруп алып, бияка келдим. Анан бул Roblox'тан көп сериялар чыгышы мүмкүн. Али бул Minecraft'тан Roblox'a саякат биринчи бөлүм болушу мүмкүн. Ман өзү ертең кетти. Банкты. Жаман өтөтөдөн өткөрүшүргөн машинаны. Кетти. Анан yazık turgaç. Dostlar, tarayacağım çakmakları. Neden tartıkta? Sakazımla yoğun adastetme. Ne dedin o? Hiç. Hemen tort sakazım ayaktasın da. Men tort sakazım. Ama hiç bir yakala gidiyor. Булерде бардак нерсе электронный болгондуктан мен биттеп алам. Вообще алам. Амалчы биттелем эткен. Тургач азыр. Мындырдан битин орун алайлычы. Мына биттен алдык. Амый. Эшикти жаптык. Банан. Пицца. Эми ушулар болот. Hemen bu açmadım. Tekrar aç. Kaydı aparat. O zaman bunu sana basıyorum. Ağzının ucundayım. Bugünkü gün ucunda yattım. Ağzımı vizyonun ağzı güzeldi. Dosunlarımca geliştik. Çıkana yerden gelip. Onu azıcık yemeğe tıklatıp koyuyorum. İlk maşına kalış gerek oldu. Bardak açacağım şu uyuğa gitip kaldı. Buna alırsa Minecraft'tan bir videonu tercih edelim. Salam dostlar. Tuturuğa. Mesela Minecraft mi? Minecraft mesmin. PUBG oynuyor. Salam dostlar. Sizlerin men var. Bugünkü videoda yalat deseler. Bugünkü videoda biz PUBG oynap uşu set menen top 1 alabız. Hazır pauza. Hoppa. Dostlar, men pauza kılıp turdım.
Тұрғыр әлі. Пока-пока, сілермен болған мен Умар. Достар, мен видеоны пауза қылып тұрып қылдымдағы мені қылған болады әлем. Saatçımı tarafı pauza alıp videonu tartıp duralım bulduğum. Kolducu var. Zaman. Vurdum. Hoppa. Tek durup ibre çaldı. Alo. Alo dostum, qandaysың? Ne oldu? Жақсы өзің. Dostum, ne oldu? Неге çalған болсың? Dostum, o машинаны 3-4 күнге мен бере албайым да. Келбейді екен. Майлы, мен жібер. Мен де сен машинаны мініп тұрамдан да. Майлы. Мені бер да. Мен сен машинаны мініп тұрам. Короче. Майлы досым. Майлы. Достар, үшін сөйлескен болды. Лекін неге кіріп кетті осында мен үйіме. Ойнап жүреді ғой беймарал. Достар, үшін менен видео аяқталады. Сілермен болған мен Умар. Менің қасында досымның машинасы. Вид қылмынан егер ойлуан. Ичіне кіріп кеткен болады. Пока-пока, сілермен болған мен Умар. Бүгін видеода не қылады. И адашып атам жаман. Башым ауырып атты. Пока-пока, сілермен болған мен Умар. Кейінгі видеоларда жолыққанша мен жанымда. Сілермен болған мен Умар. Короче, башым ауырып кетті, достар. Пока-пока, сілермен болған мен Умар да, короче. Пока-пока.